dalam Maria udah nama titik terakhir bayangan kami udah orang hidup udah masih dong sejak dulu aw mereka sana motor udah ada yang udah demokrasi mah jalan tertib itu dia kepanmon jadi saya lihat nanti itu zaman Asia sudah kepanmon itu dan ya saya lihat nanti saya di luar kalau tidak punya nasional ini Selamat jalan bahaya udah. Dengge menuju di jalan Wartehon di Lebung. Wala kubo tu udah. Jang ngarung nian sian hari pinagaran membuat wow nang mod di udah. Kubo tu nang menjunggol udah siap Facebook mah udah. Horan di pebo karamen untuk mula wow. Catung manarita tim dia udah nak pe horan nau mulak nang boy karamen mido kapal mulak. Kasi masuk mah berdim, apa non? Yung kehidupan namin kada pangaratuan natang na dabo udah. Yay, kubo to humot di udah dua ni Mei. Ay dang la lelas ni ruang namin udah. Napo pacituro ilalo ni udah napa la kami soni pulau ber udah kau so udah. So ni udah. Agak cik ni ilalo udah kon. Bulan madu janggit mana tur dia Tuhani udah kon unak pola paci tu di lala na waktu dunia udah ay datang na tuis ni rohan amin yan udah nama gila tu dia udah main memang dang ibege anggu badan udah ay saya di bege to di udah mai kahata na pasar tanya ka geleng ba sei tuhatta ma na madungani hani se Sudena akan geleng akan pengatuan berselamat jalan juga berselamat tinggal Mariami udah. Selamat jalan baru bapak udah. Nak orang semua tu kami akan gelengmu. Dia pujian ni udah. Saya tu Mariami anak baru nak berbisu dalam setaran. Ada terbalik je bapak udah. Tapi nak pergi dompung, punya budak. Yang dia malu tu dia budak ni budak. Arung dia kami asal nyeroha. Holong, nama si holong kami. Geleng menanti tinggal lembon. Yang dia nak, ya Allah hatta dia bunga bapak udah. Selamat jalan bapak udah. Selamat jalan mak amang. Napeso bereng amang. Modi. Nong goma au di siamang. Makoras mato tim tamang. Tim. Aku tahu tu baru tu. Guru tu anggi di bapak rahil baru tu. Singgit bohulalang dia. Sini guru tu anggi di bapak cerah. Saya sokul pikir aku lihat dulu anak budakku. Amat tapi semua narwak udah. Saya ibas mahal arung rezeki kami. Saya aduk kasada bihami. Kita rokani ham udah kepada dia satu persatu sinani. Bakurasi ma salam udah Tuhan kapinok parmo. Utima. Jalan berjalan. Karena suri nafajak bersama Tuhan yang tinggal kemudian suri pinapangnya pengamit musik kita. Jangan nomor besok kami itu jalannya.
Sony, akan dikenal dengan anak tua pedekku. Sungguh tuhan lagi. Kalau misalnya dia malah kan orang lebih kalau nama Rasulullah. Minta maaf kami mak, lembut itu, lembut kami mak tu minta. Menjauh tu mama. Sungguh saya sakit, na tanggal 10 pati. Saya pesta tayo mag-roho lagi. Ada yang buhay biro. Nang manalita ko mamang duksa sa mahabay no. Nabero di alaki na sa akin. Jadi ko makakain na tama. Nang dia pe duduk ko naman para sa akin mamang. Nang manalita ko mamang. Galut ko na mamang dahil. Selamat jalan mamang. Selamat jalan. Selamat dalam hari itu masuk ke membalun di sayang dia di parlamun sudah menasumburun di situ anima tinggal kori hamne tinggal kono jala dapat kah gabium sangapun orang di ham ganut mersesa dengan orang tua. Selamat jalan hari itu, selamat tinggal hari ham. Salam di akka gelengmo. Selamat jalan meho dah tulang dah. Tinggal lo tuh mi hanya tulang dah. Tulang mulai hati mari Tuhan. Ala bulu hamiro mana potong tulang mamereng. Pakai tulang sendiri. Awalan saya tulang bulu. Ali saya itu kan. Tulang dulu mau tulang asih masalah. Masalah tapi nabi selalu ngatur. Basay pasok-pasok ni Tuhan ni madi calon na sila tujulan ni Arion. Ganti mapasorion. Salpun manalungon. Roma na jagas tujulan ni Arion. Dilihat Tuhan tayo. Terima kasih ma Tuhan. Buhay marpuri baga sa senaryon. Nahati jalan na namin kami Tuhan. Oh, matutor naman ang anak kami nang dinalamulat kami tutano persirani. Muli hati ma Tuhan. Jakong matulad ko tulad mo.
Tuari marsugo saro orisa liling-liling. Amin. Saya mami dari kamu. Aku mau makan dari bapak. Alai, doa aku dah takkan sadi gua. Nanti kan aku nak bapak bersai itu sama. Alai tu nak. Selamat jalan benar aku dah. Saya mami dari kamu dah. Mami dah bersai sama aku. Nagsura naman ako kaya ali ko doon nang berbinigo ng babae ito di mami mambigay ng babae sila ba dyan ng kuda saya mami ang kabinong parmon na tinggal rumah ng babae lahat bituan amin Bapak, ang mahal sudah wala ating matutulid Tuhan. Boy, pastor kayo sudah nang kapinagpan mo. Paminggu kayo dalam pajuk kong paparison. Ano po ito baba sa siya mo, Bapak? Ay, may marwa. Tinggal na. Nang laman sinita ko, Bapak. Nang lam ko nang kasangit, be. Mahal gusto niya Bapak. Nang di mo inom. Lam to siya naman nanunda. Pawin mo yun. Sabi ba ako puminom. Walang kilala may magsuliringgan ba sa nito at oinong oinong napsehat mangusa mo magsunibi pa ko kung narong lison mulukoy niya Panginoon namin sanhami keluarga sa emas nabul ito ni ama amon sa buhitan niya yang peninggal na sudah nangyari nangaroon niya siya Tunarong pinyan, tanahumurang na sa rapuin. Nangupato ka muna, pero muna. Sa buhay talang rekta, anong mulawan nino? Pasata mo tuhan. Yan, nagparusaraw niya sa diyon. Sinamay 20 taon, 21 taon na ano para mahit mas. Ikaw na yung bitar pinaganoon. Alayaw maraw ating kina. Wala sa pesta din, ito si Rahel. Para may lalaw, para mabangkot ng pinagal. Nasa nilimutan ka ni bumaamang tuwarutina. Alisunin ay mo, manibig ko, mo kami. Di mo na ako, naringga na mo. Uy, gabi pa yung pagkinasunera marito. Di suwap na magkadito ko be. Panginoon ko ito, di amuna. Wala na mula nito ay mutang mo kami ni mas na ito na. Niyang na wala na mo di nga amang ganito di na sila. Alam mo na boy, Panginoon ko ito amo biyak tanggit pa rin ako. Masih haki na marong gusto na rehempok kan. Boy, ito masih sukunan kabar, walang kabar pa yung gin. Nakakatuto at tabi sunin mo ng lupa mo da. Para di pangarap kong apihan mo na ba? Tas berabe, kukang kabar riino. Kamu sudah kabar yang kita, yun dia kabar kamu kabar kami sudah ngaruh na tamat mulubog na semua kamu na ada makana karizo boy kamu na to kita rakat para matada pasadok sudah ber kamu apa itu tani udah mau itu tadi sore nih nyan mulai semua las nura aku memerang itu kusine semeno kurona semua semua kalian sudah itu Mahirap kita Tuhan, kumosinda, salam diberkati, kita jalan di arah untuk timah.
foto mi. Tapi mulai ning di foto mi mas lagi. Percuma nang mangani kasalakin ako na. Nasubuhi roy foto mahilig ko to siya. Imagina. Ina pena. Sa foto. Dikina. Yeso kala ibang buwag kayo sudah kita basta na kita. Tiyan ako kamuina. Siyang giat ko sepak na. Lahat ng rencana ni Tuhan diinang. Itulah rencana yang terbaik buat kita semua. Di kemudian hari Tuhan pasti memberikan yang terbaik di balik semuanya. Selamat jalan Maria kamu. Selamat tinggal Maria Hanko parang tinggal mo. Amin. Masuk di sini. Kami Obubila. Biar kami nunga di bagas sesuai dengan ruang muna di bagas itu di bagas malu-malu. Di dalam pasukan masyarakat keluarga. Sino orang nami, sian kami yang muna. Nama prolong roh di bagas itu. Morotupe tapal tu masyarakat keluarga. Morotupe lagi sida kan nggak mengendungi dari tutup kita. Alih-alih tatangisi mah, dirita tatangisi mah. Pangalah tak rumah semua kira kita. Mengulang kesulitan yang akan rasakan ini mah. Morotupe yang makan orang lebih. Dia ke pakuli dia ke pangalan. Di kita kamar-kamar kita semua ini nak dihambukan nomor 2 sirong kami di betul dia tutup asa pasukan sahabat makamuna di bagian sesuai roh mamu. Lalu orang dan tutup akan giat sesuai jalan muna, sesuai pasukan kita muna jalan muna. Si pasangan itu kata, bagi kita bagi dua dia akan mula karena orang roh di bagian satu kenal ini. Malah cuma di mata, malah cuma kita saluna. Mariti melotot tujuh di pas-pas itu kita di berbuka di batas kita. Utong mah di lewat di batas ada gerohan kita. Asal utong di bagas ada gerohan, di bagas adagi, di bagas holong nasi Tuhan kita. Tahu kau hatun dan utong di bagas ada gerohan ini mak lalu nasi kau. Melotot di bagas ada gerohan, asal ada tutup kata. Dia mau ngamak musim nami. Kami data si nomor 100 polisia bertua rohorong na marsa amai. Rohorong na marsa amai natong maparwahon maniog damay natong maparwahon maniog damay. Tangian dari ada mata ada mana ada yang tidak Indonesia saya berbeda dengan orang saya sama hidup saya dalam waktu sederhana menggunakan hidup kemampuan berdua malam siapa mau ayo nak mengajar do terukur do jasa hapus dari Amin. Kasih rohani Tuhan Yesus Kristus, tolong rohani di mata Allah, Tuhan persoalan itu diperbedi mana dengan itu seluruhnya, orang yang mau meroli saya di dunia. Amin. Dari semua ini mari kamu abang permusik kami, keluarga, di kami nama hamaran di suatu dengan dia ke nomor guru, kalau ganti dia mengenai baik kami semua bersama. Kenapa ini?
Grabe mga gabi. Molo masih hanya ingat mana di surga itu. khusus yang hula-hula alikuwa kusema kami sa Takilao mga po mabunay sudiyak na pinokpar ni Amurko sabi sa daro ano pinagda sila ng pagtungkol di pagtuan ni Amurko sa di ko mahami mo natin maliwali ko ka amin singka ka kita dua agak pinok parra kaso ni iwo ko kabarjole to marami solo kabarjole do mulao jadi sabar metokku kabarjole layo lao lipat kami daro tuan segido aka bekom lam tebetuan aka pasu-pasu di nasida saludna laksoni kan boy to sai pajamu mohon tujuan nero utima sa kawan keluarga memang berkhusus secara khusus di orang buruk dan sampai nggak ada cara khusus tak kuburan ada udah behavior terlambat dan baru doa diwaka like seluruh berhakku dengan mobil yang berkuat jadi kita saya itu dapat sa hula-hula kepada pahami siang pinopar ni popurak na ginawa ng parmasi alay di bagas ang tikyon untuk pihami na wala mo na pituk sumuni hindi hamak kalik ko siya pinopar na mapuruk dan di dalam ada di dalam bahwa memang di suatu hari neon doa kapulauan dua anak naik anak pun apa dua lagi ada yang pulau orang kapulauan mau cuma ada di suatu hari pinok parni opo apa sih bangun ya puru mau lebih lumur raham separuh dengan berkuah yakin bahwa bisa dapat impian ano kau lihat terikat di mana orang kutu apa kalian kulohi motor please dak saya musik kop salubukna di orang yang perawat saya dong memperkurangin saya dong bersifat sepikiran alain jual mana berpengirimu kita waktu hamba di kami doa murah di Kristus nang usai lah humanum cita itu
Kata Tuhan ka ola na tanapain tetiyo madami itu halak salu. Itu hata Tuhan ka di napinasaan ni Apostol Paulus Tumuriano. Alilang ko si Kodope. Wala naman ko mahula po. Kaya kon sudah kami mempermola kalian kono akai barokon. Saat ya saatan na jumpa akan di luar dapat akan di sana. Dalayakin wow. Bisa dapat tikian. Karena waktu ada uli daun ringan. Jumpa kamu na siya kami hula-hula. Jara pos na rohak. Lam tuli na panggulong muna. Pinompar na magbulong ko disa. Mamasok-masok na diba? Manangi mo di ba na diyan kapaniluan ni Hagar kahula-hula muna. Tujuan niya yun. Masingkap ma. Panggulong muna. Di pinompar na magbulong ko. Diyon na dua. Leko song. Leko si Papa Niseko. No, leko si Henry. Bago gumakulay doon yun. No, ipotok ko na yung waso. Ako na rin ako na. Jala, unang mahap ako mabandarin dito ulang. Molo pesipata, boy, nagsetawal mo na ipagasako kami ni. Terus berbuat. Pakulingi, akahami, pakulingi akatulang mo. Molo pesipata, nagsapit ko din respond. Ono, tanda niya ka, yanak ko ito na oras. Natoras muna no kami, ala hula-hula mo, termasuk akatulang mo na pe. Jadi, nilai ko kedua. Ako na may ginarasi Belarus. Magpagdugo at pinapaglawan mo rin ko. Jangan putus harapan. Nandiyan mo kayo ito. Marabi, sukuni, hararona, di Paglao ni ako grupo ni Son. Isa na partikin siya na pinaganda. Siya na mo naringgan, jumpa nga muna. Isa na partikin. Maraming orang-orang ini pemudaka atau nama kita waktu ini tulang nawi sini tu kita ngajian contoh bilang rak lagi ada dalam ini waktu ini Dapat pun satu pulang. Ahaduli nang anggiduli muna si Jalo Gabana Boli. Di sumunima nang di rumah-rumah ni Dado Duata. Na bubatu pahami di bagasa tikyo. Tungtar songo dia beon akamang na wi hubal batu pahami lasmar hamuna majalo molo tumpe anong na urok ibi udo tu akarina mangi tita masih batu ture-ture. Tungtar songo nipe na wi tar batu pahami lasmar hamuna lahu majalo. Buti masih buti mahami yang oke. Sana dulu, sana. Parapat. Iya. Oke. Baru diangkat makan. Oke. Ya, pas dong. Sini, Mak. Nah, stop ini. Ya. Posisi ini gambar biasanya kan asal satu nggak kalau satokin nomor leh barang itu lama. Begitu belum terlibat senarion, pokoknya ekonomi, pokoknya sanaringkan diambil kemana lihat dulu. Wala ito ba muna duli namin rato ang gawin namin di ba sa tikyo dari nape asa daw duli utas para tayo muna tulang namin dinala ko pagpapawon at muna kerajaan pamulon namin
di gora-gora muna, di natakas, suger kami, nunga moko, bere nami, turun malumana, di lega seksion, soman atara lau patah tersakut, 50 kapuri, yang cepat nami itu bere nami on, pajul mah kita marete, baru matangnya, baru kita tahap mano. 22 nawat haton 10 tahun 05 dia ngumbar musik kami dan kamu jadi hamil logo jadi semua itu tiku atau sama jadi semua itu tiku poroha porotoki atau sama dipuji rohana miluhole Tuhan di bagasan mananggotong disiala dengan dibasan ali Tuhan napak kilau kami di bagasan morunami dilekoto kami haibatung galuk marsada-sada di bagasan tikon ali Tuhan nungatakas kuber kami berenami nang jumolo nyalamu mangilu kami Tuhan pamunya badiru Tuhan jaloma berenamion gawe patabar di sambulum nang pinara ini. Napak turuhana belu Tuhan. Ma sumot dia be. Nahopar di batuan di berenamion. Iman anak kita terbawan di jalur akapoparnya. Do takana mahamarang. Tuhoma hubata tamel Tuhan. Akahona mengujungi di bagatan akala kiroha. Napak turuhana belu Tuhan. Di panggul mito ni guru nami, tertentu hono pakon nami, akaholi Tuhan nomor mulu kami di bagatan akal kami. Di modo kita malu sapa malu nami Tuhan, asa talu kami habaran di pas-pasun. Jalan matangkan kami on berhidup dan mudah Tuhan nami. Amin. Jadi kamu seluruhnya kerajaan pemuda nami, besok kami mengajongjong, ulah-ulah munang. Tulang ni bere nami lain nami sebagai sabu pisong jadi sahabat kami song ulus perpuli itu bere nami pisong kejung bere nami opungisi okoruli isor jongjo kami nuain tulangmu nasihat dan gajah pinang jumulo ho bere mata potong Tuhanmu ison rohani maupun ulus parpuli itu ho bere najulu di pas sorangmu rolo akatulangmu mata potoko dibuat ulus parpam masih jengong ulus parpai bere marpamiduan to katulang muna juli asa si gajamu sito pinopar bere jela asiro kan itu di jaluri mau bere kami torok dan penopar bere gajang dumurmu bola salah tujuh sialani binong jumolo ko magdapok ke Tuhan ubuah kami di sana ulus satu ulus patuloy itu ko bere tangyang namin doon ketuhatan na besen ang dia di panaling mo manaputi ang kanuli manaputi pa horason
manaputi panggahil mo di pinongparmo. Asa, pasatami urus parpudi itu. Oma urus na parpudi itu berek mo. Oras masaluk na pinongparmo. Oras saluk na ng hani. Ulang-ulang mga pasat. Puti. Bulat sih dibuat. Betul buat. Buat tuh dibuat itu udah tuh buat. Jadi, semoga kami diberi kami dihamulan seributna raja ni pemurunan raja menakunan hidupnya dua-dua besaat sulina sama berperang mengapa saat kami mulus na berpuli diberi kami disini dihamulan seributna raja menakunan saat mahita tu para rasa saat mah tu panggilnya Nara pangaputulungan Marite ulau dari masa sadaro atas mengujar kami di haramuna mengular kami ima di nomor hamuna mata motor kami di bagas tiktok marite pardon di tujuan kami ima beremuna di jalan ima di hamuna mengular kami tulang kami nasihat sintong nasihat daruratkan di bagas tiktok lunga besa di pasar tahuna ima ulos terpuri ulos sabu tu tujuan kami ima beremuna baca kami di seluruhnya dia kata panggilan yang masih ditanyamu, yang sama di luar setikon, yang dia menuju di pasar surat kami, di kami seluruhnya keluarga terlumoi di sini peparan ni dan tujuan kami berjumur di luar setikon. Raja kami, yang dia menuju sama panggilan mula, raja kami manapun di laut, manapun di daringkan, manapun di penggabian, manapun di paparasan, di sini peparan yang tinggal di dan tujuan kami berjumur, pakar dan bayi magiti. Uros sabu mampir sa muna di luar setikon tu na tujuan namin ima beremuna lagi bantu kami yang muna sa luna kami magiti horong muna di luar setikon kami anak muna kung bisa masahata muna sa luna talulit na rigari nang di hata na pasunok na sa muna kami lagi bantu majak kumabaran majak kumana papel namin sa luna pagilo muna bisa hapon kami anak muna sa luna na ima sama tadi na dua dan sebelumnya di baru sudah ada dulu yang apa semua kena samuna kurang yang kumuna kapu hai mai oh mama kawan dia di mana mau latih ama permus kami disuruh hasanani disuruh hasanani inganan nasun tenggari kata bersama Mahita marot tanyang harap teh. Alia Amin. Kuat meta saluna.
Iya opung nami ima na markuar opu binggol si majutak na mangalap boru ni rajai boru pasaribu anakna sada ima na markuar opu marnokan si majutak na mangalap boru ni rajai si mangusong tubuna 2 nomor sada Joseph si majutak manang kopu Batara na mangalap boru ni rajai boru lubis nomor 2 Japaris Simajutak opu parulian na mangalap boru ni rajai boru pasaribu ia opung nami ima nama Kor Joseph Simajutak anakna 4 nomor sada Nikodemus Simajutak manang opu duma na mangalap boru ni rajai boru silitonga nomor 2 Jason Simajutak manang opu Masnur na mangalap boru ni rajai boru silitonga sian lupamuan dohot boru ni rajai boru hoping nomor 3 Binoni Simajutak manang opu sahat na mangalap boru ni rajai boru pardede nomor 4 Japaro Simajutak manang opu pita na mangalap boru ni rajai boru silitonga ia opung nami na tumopar damangong ima opu si nomor 4 opu pita anakna tolu bawa tolu boru anak siak kanan opu jarra Simajutak na mangalap boru ni rajai boru pakpangan nomor 2 opu Lestari Simajutak na mangalap boru ni rajai boru silitonga ima damangna tapaado padopon di bagasan tikyon Berlin Simajutak na mangalap boru ni rajai boru tapu bolon na boru nami siak kangan merhamulian tu amang boru nami marga siat turi di Sirikalang nomor na boru nami nomor 2 Soti Simajutak dan merhamulian nomor 3 na boru nami si nomor 3 na mga merhamulian tu ekmas tu amang boru nami si Hoping ia damangon makasobotan na tudainang tahun 1974 na mangalap boru ni rajai boru tapu bolon jala di basa-basa tuat taro danak di damangon pitu 2 bawa 5 boru anak sakangan ima namar kuar baringin Simajutak manang Pak Eko na mangalap boru ni rajai boru manalu sian Sirikalang jala di basa-basa tuat taro danak di nasida onong 2 bawa 2 boru dan 2 bawa obat boru tangarong dope nama kasahotan anak si nomor 2 Henry Simajutak manang Pak Rahel na mangalap boru ni rajai boru tarihoran sian barus di basa-basa tuater dana dinasida onong 2 bawa obat boru tangarong dope namar kasohotan boru siak kangan Delpiwati Simajutak dan markasohotan dope tami ako kamuma damang kainan senggiat tumiburo sorokak mitod dini dayto namion si nomor 2 Eni Yusni Simajutak na mangalak lain nami tapu bolon dan nama kemulian
tulay nami tapubolon di basa-basa tuataru dan dana dinasida obat 2 bawah 2 boru si nomor tolu Jutnur 5 juta marga mulia tulay nami marga bakpahan di basa-basa tuataru di itu nami onda danak tolu boru si nomor obat Martalena 5 juta nama ngalap lain nami meramudia tulai nami ala Jawa dadanak tolu sada bawa 2 boru si nomor obat 5 itu nami nomor kuar rukna 5 juta nomor kamulia tulai nami si bitonga sia si wetuan di basa-basa tuat dadanak itu nami on sada boru jadi pengumuman sudah peparan nida damangon anak permain boru hela 10 tolu bahoku sian anak 12 bahoku sian boru 10 sada pengumuman sudah peparan nida damangon tolu pulono palak ia damangon tubuh di tanggal 15 bulan Onom tahun 1150 sada jalan menuju Ngolu di hari Senin 20 Juli 2024 jadi marumur ma damangon satu tutup usia ni damangon 70 tahun songot nima awang kainang nabuhay ko pa songot kami jujur ngolu ni natutuwa namin yung molo adong hutang na tading marang at singir di damangon at orang di ngolu na berarti do kami lau mga kalian do majalo mulai ate Thank you.
Sahaton atanauli kahata pasigurebi tu raja ni pamurat tabiso upasatay ma tu hamuna ang giduli namin na dua sa hamuna na sahaton at kahata pangubih tu raja ni ang kota. Gawe mah syakup inahoras ido tutu dengan na molo marulaon pahana ang ginama nagawe parsinabungna mola tema di hamu hakadulu nami paparan ni padadera suangan songoni ma di kita paparan ni puta pukol tak pangalibat mengalap sangat kami tomu ang giduli mola te sisadarata suak songoni bejalah horas tulang isot kami jong hula muna tulang muna silitonga nasihat darugajang rap dohot tulang nami si majutak nasihat si paredean suak songoni nang raja di pamuran nami nadong di luaton jong hami dia maktiar ata tiar mapanggabean tiar pahorasan nagabe si piapon niroha jala si megion si pareon asarok hati na tutuan nama tokkor bagok dicap pemani dah kajian di sigit nape nak takat binoto laikom marutung golu takat do manise diharan dauli diharan nadinggan takasma raja di pamuruan merbawa gawe mah aku minang ras di hamuna raja ni hula nami tulang nami silito mana sinan gajang disukun marang di sisi hamuna raja nami di bagas tikil takas madutuba boto honon nami iya dia ri nafsal kui raja nami nunga bijungolo marutungolo nah raja nami di bagas tikil kuba boto kami tu hamuna hula nami di sakapi roha nami anak pemuna di bagas sadarioma naing pajoto naima na joto namion maralaman jala lawas pasukan nami panggararan adat nagok babar nang jinalo ni najojo namion adorang ni galuna mangkaran adat nagok tu raja ni dongat tubuh raja ni ale raja ni bor terlumo ma nang dihamuna raja ni hula nami marhitay raja nami di laut dari bahasa sadarion sokot dalam nami perburuan nami buat kami do korbo tubuh lahu panggararan adat nagok ni najojo namion ima bawa na ima salana raja nami di bagas setikyo na posto roh nami marhite tang yang muna raja nami asa tatong nian bui botok kamu ditang yang muna marhite ulot tadi bahasa sadarion saat maka pasu saat kenoli si pasahaton itu hatan marhite pagi dua muna raja nami ima bawa na raja nami gabe ma nunga tu takat be di bege si pareon nami jala di pihak roh nami nunga jumolo marudungolo bere nami lain namion diari nasalku dialak Tuhanna tu lebungna marhite ima didos tahimuna saluhudna hamuna mahamaranggi terlumobi ma pinok pernilai kon di bagas sadarion di batuat kamuna berenamion lain namion tuat taran nabida tuat ma dihamu penggawean tuat ma perhorasan tuat ma nang habisukon nang hagabeon hatangapot tujulan narion tupakon niya mata martua de bata di pasahat tamu mamusena lima di pengkarar erat nagok dibuat hamuno korbo tubur martubur martok persauliar roh di hamuna saluhutna raja di pamuran nami terlumobi ma di pinok parne lekor amang guru di bagasat tikyon di sadani rohamuna nak taruhonom muna ma tarunot tama lain namion bere namion tuwinganan peredian perkatok kinani ima tutabak na timpo tubuk kena marlapis matutu di hamu hagabio marlapis matutu di hamu habisuko nalaw si pasahaton ni amata martune bata di budian ni lain namion terlumo bimadiho ibotokku namak kabaduhul lekor dila dabatama di holek itokku gacang ni umur dot hagi baso laho managunagu saluhudna pinotang na pinasahan debatado ho unang gabi lilu ho itokku ditinggal holek ko natadol na itumate do jabar ni na mangulu di hamatiani nunga tulana ni tadol ma ito tuksongani penumay panading ni lekor di ho ito nagabi sitaw na dodok laho para mudu-mudu ho saluhudna para anak konon na pinasahan debatado ho tangiang kot sule itu hari
Gumodang do pasu-pasu. Tu sada una nama balu mono de habengato. Terlalu mo bima di hamuna amang buru name. Guberak kami do sitahimuna. Asa tong ajupang masongan hada do honon name. Ai godang do laut dos niro hado sibanna saut. Tanyang kami to marto de bata. Di bagatan sada niro hamu saluhunna. Laho pangorhaton lekon berenamion tuingan persela pertukinane. Asa tung balega di pasahat di bata pasu-pasu nai tuhamuna saluhunna. Alana di raja nemang boruh. Dihutina tulang muna do 5/2 asa pun mapokki bahu-bahu pertarungan. Asa seluruh nami ma yang ay nombuni tu gabi nama nanula muna tu gabi panganan muna me tu ngomok nama hamu lama ngatone asa horas mahami hula-hula muna sini to mana sadar ka patangaton horas mahamu nama cara butima madu tutulang hata neuros patata me madu hamuna bunan semu dus nitahita manabayak kanauliat kanaringgan patuduhon holong ni rohanami tuhamuna saluhuna raja ni anak konang pinopar ni berenami lenami ng cumulong ubot kami do ulos didus ni tahitay sa pulutulul lebar jadi pitu hamuna pinopar ni berenami lekon terbudur mamun na pitu adong pangiduan muna tu pahopo pangguaran durman noni manihuk misian non dua nai ima tu sadama pahopo sianana pahopo sadama si pahopo siya boru manihuk mamusi dua nai namar hamaranggi berenami lekon sadanami se ima tuwi botonami nagpurumuna buha nga hirapas di kamu raja ni pangurun nami mau gabi jarang oras tulak radiro kami mulungan nung gabi masuk ko tulak huwag kami ulos sa lebat asakan natin si Pamo terus matayong na raja ni pangurun nami Laga sahat tumulus ke hamuna tagda ni holong nami dibuat kami do dison ulus na gajang si torok rabu parhitiya doon uluson mangido tangiang haming hula-hula muna tutuhatan na basay ang diyak dibitaw ni ulat ka sa daryon, iportuan ni Berenami, lainami. Mangido kami, mamata parting kabasay, asa sa luhog mahamuna, raja ni pamuruan namin, si Gajangumor, si Torok Pinopar, tujuluan ni Ate. Dison, huwag kami ulos, songon na lang mangulosi parbadan muna. Ang kumangulosi partobya muna tuhat tama. Biro na tuwa-tuwa. Tubuhalosi. Bijonok ni batuwa ito. Yahami hula-hula muna mangulosi. Tuhat Jehovah maanggo na mamaso-maso. Asa adu merumaijukin na mga rupor rumakorga. Dileo di batama di hamuna aka anak na marbisu. Buru akan takas marroha. Matutur raja. Asa tubijang ina tabanya ni sumur tuna horno ma anggay ni bodar. Sudi mahamur raja ni pamuron nami si Gajangumor. Jala si Torok Pinopar. Matutur. Dia sah sulu sah mariwartean. Upasatamin nos ulusok tuhamuna. Luhuk mahita tu parorasan. Luhuk mah tu panggabia. Pedurang. Jadi, magido kami. Kodam mula-mula, asasnya jur mula-mula, siat jur mula topa. Baik dalam kodam mula-mulai.
Las padoma tu bodak sopai padawang manuli. Mau lihat ma padinami bani doroham mangului kami tiap kana margula guru. Naik pasat ulos nagijak setoro Prabu Mahami. Tusaduhuna peparan nilai nami yongson. Asa baik dama godam merliati asan lihat perhorasan, lihat penggabian dihami namar hula buru baik dama manuli.
ima ulos nagajang sitoro rabu asanggia madutu raja nami mari te pangiduan nang tang yang muna sah ma di sasar potuatai tuhami anak kemuna terlumui ma di poparam ni na tujuan nami nang jumulog marujungono di basa tikyo dia kapasu-pasu na pinangidu mulai di sahap potuata mi tutu tuhami saluhun na to karena mangiu taringot ulos sibuk na penasa mulai asanggia madutu raja nami makira ma senadau maju ma senadono dia kapasaulia di banggawian di parporasan to karena mangihut si basa hatun itu hatta tuhami anak pemuda raja nami monotupe di bagas setikyon roham lama dapat kamula hula-hula nami pasahaton raja nami dia kena operasi pada kol nami disobaniu disobadera rami raja nami masabah kami 10 jari-jari pas 10 jari si majujung dang na tuis nami raja nami tuk sangat dah kamu hula-hula alai monotupe raja nami dison kamu kuala kami upasahatami raja nami tuhamuna bisulaga jalan las mangihut jabar mangihut raja nami mangido kami siani anak pemuna las marohani rajai majano di haroro nami raja nami dang na tuis nami alai tungirim yang terbaik kami sangat doa mulai tung di bawah setikepe boy pasatami raja nami nabu ita pasatami doa muna jalan las mangihut di jabar mangihut sangat jabar mangihut ulo po kami may sa kami ulo supo di ba mula kami putih dalam oras raja nami sokonay madi yang mu amang nam sohon naik konina dua marohonon asal situ beri bakat tu situ berhutang tu dia hamusan huna
Bere nami anak pun nami makalaka. Saya tu sima dapat Patsamoda. Madu lah. Luhut cerita batu si. Pitu mayat tong. Guarni hari 12 ma guarni bulan. Saya tu mariamu. Anak nama malau macari dohot buru natakas marsida gua. Madu lah. Luhut di pasar tamu. Ima piso bamuna ngatu macelas rohanani hula-hula lau majalosa asa martaba-taba ma dihamu saduhuna Patsamodaro si gabe naniula si sinur napinahan botima atas yang kami hula-hula muna kata kita betul-betul oke nunga si kop ulau nami dinamal hula buruk asa tinahu mual dio binait tu panuhatan baik damang magodak situ dio padung matok tu hasana dah